Ki kai phot khubor negeri Israel kila penpa bakam paddan kanu no kecingete ban penkot ye ketma negeri United States of America but Israel persyai negeri Iran. What happened ke jingkran Donald Trump, President negeri United States of America ban thau kilat ban pensange no. Shushu happened ke jingkran Trump penman negeri Israel kadang siat namding she Iran bat penjulari ke nongba Tehran. Laong bakadan ke jingbom syai ke jingekran ban poi she ke jingi sange atma bat kiwe giri ki kwa bandan ke jingekran ke bolong mentoy lang haga bala pau bagari Pakistan kalong lakloi ban long ksiang hapren gari United States of America Israel bat Iran. Kari Iran ka penpau bakam paddan jingekran bagari United States of America bat penlong Hong Kong ya ke jingkran utram. Hagawai perkaliang gari Israel kadang beteng ban ther namding ri Lebanon da bakam bakalayo penprai ceka penmi impnyang ki babai tengkai ki leno Hezbollah. Ka jingher tma ke US gari Iran kala penjat palat prapu arjar teli ki ceka pajba nrufu arjar teli yeng arspa prapu teli ki medical center hospital bat pharmacy. Nalor kini kidan saus pa khandai pratli ki school ki bala sya penjot khanyo deli ki ceka pelaj bat khat arli kali. Nalor kini ki kai pot khubor ki kedawru bagador peniang kandang kieu hadin bagari Iran ke kentat bagaladan jekan bagari US bagari United States of America ban penkot ye ketma bat penlong Hong Kong ye jingkran utram ba ansala ban penbej no. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya